Sinta Tarihoran, saya guru sekolah minggu HKBP Ustomihi, ingin bernyanyi buku Ende nomor 392 ayat 1 dan 2. Sai pasia Tuhan Yesus, tu bagasan rohani. Sai mai ma Yesus, bege panok tuk nai. Sai pasia Tuhan Yesus, jakori tu rohami. Nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Hari buron naritano, sai ringgas di jakoko. Mari suang Tuhan Yesus, sai di haringga soko. Sai pasia Tuhan Yesus, jakoni tu rohami. Nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Terima kasih, shalom.